siyabuzwa lana ukuthi engabe lama point avezwe la kule graph ayi function yini na. Asibone ke lama point avezwe lana abhalwe kwi x and y axis noma kwi x and f of x axis. Leyo qala u-1 no-3 sithe i-x axis le i-f of x axis noma i-y axis phela sigakasa ama function noma cha yini kodwa kase asibize nge-f of x kwamanje. U-1 no-3 leyo qala lokho kusitshela ukuthi kwi-function uma ufaka u-1 ngizophuma no-3 f ka-1 unginika u-3 positive 3 ncase. F ka-1 unginika u-3 i-function ka-1 unginika u-3. Esibili ke isitshela ukuthi uma u-x u-2 u-f ka-x u-2 i-f ka-2 i-function ka-2 u-2 lelo point lisitshela lokho. Ebese ke i-point lethu lesithathu lisitshela ukuthi u-x uma u-3 i-f ka-3 u-positive 2 function ka-3 u-positive 2 kusahamba kahle ke namanje. Ebese ke i-point lethu lesine nanti lithi i-function ka-4 asibhale ngomunye ukhala function ka-4 khona kuzoqhama uzobona nawe manje. I-function ka-4 baqale bathi la phezulu i-function ka-4 u-5 bathi u-5 wathi sibone awubheke nawe function ka-4 u-5 i-function ka-4 u-5 yebo function ka-4 u-5. Ebese beyaphinda ke kuthina kuyilaba sidida khona ke bathi i-function ka-4 ke manje isingu -1 lokho kushintsha yonke into kusitshela ukuthi lama point kule graph awayiyona i-function ngoba phela i-function ithi kuthina uma une-input noma ne-domain i-output kumele uthole eyodwa for i-input iyini. Lokho kusitshela ukuthi ke akuyona i-function lama point esiwanikwela.